салом ба тамошобинони телевизиони баҳористон. шумораи дуюми даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин манзури шумост ва ин навбат низ иштирокчиён омаданд ва мехоҳанд маҳорати худашонро дар даври дуюм нишон дода ба даври ниҳоӣ гузаранд. дӯстони азиз, биёед бо ҳар кадоми онҳо аз наздик шинос шуда ва аз маҳорати онҳо огоҳ мешавем. бо мо бимонед. ман Қаюмов Мирсаид, сокини ноҳияи Рӯдакӣ, донишҷӯи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. маълумоти мусиқӣ надорам. аз 7 солагӣ ин ҷониб ба сурудхонӣ шавқу рағбати зиёд доштам ва ба устодон тамрин кардам. дар даври якум бошад яке аз байтҳои шодравон Аҳмад Зоир, ки ба номи маъшуқа буд, хондам ва сазовори ҷои якум гаштам. имрӯз бошад мехоҳам бо суруди Тоҷикистон баромад кунам ва тайёриҳо ҷиддӣ мебошад. мирсаид, хуш омадед ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин. раҳмати калон. хуб, чӣ тавре ки медонед, якум нафаре ҳаст ки шумо ба саҳна мебарояд, эҳсосотатонро мегуфтед. хай ҳарчанде ки мо зиёд ба саҳна баромад кардаем, аммо камтар ҳаяҷон ҳам дорам. хуб, мегуфтед ки имрӯз бо кадом суруд омадед? имрӯз яке аз сурудҳои машҳур ки бо номи Тоҷикистон ҳам аст, оҳанги Олими Ҷумъахон ва шеъри Рустами Ваҳоб мебошад. хуб, ба шумо муваффақият. умедворам ки дар саҳна хуб баромад мекунед. ташаккури зиёд. аввало салом алейк ба доварони ҳозир истода. ман Қаюмов Мирсаид ҳастам, донишҷӯи Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. номи сурудам Тоҷикистонам, оҳанги Олими Ҷумъахон, шеъри Рустами Ваҳоб. ба ҷуз меҳрат таманное надорам Тоҷикистонам. умедам, орзуям, ифтихорам Тоҷикистонам. агар тақвими умрам номаи таърихи сахтат нест, надорад тозагие рӯзгорам Тоҷикистонам. агар тақвими умрам номаи таърихи сахтат нест, надорад тозагие рӯзгорам Тоҷикистонам. Тоҷикистонам, 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 Тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нести ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, исору рашту хатлонам. ба ёдат дар ғарибӣ чашмаҳоро хоб медидам. шарики модари чашми интизорам Тоҷикистонам.
چشم‌ها را خو می‌دیدم شریکی مادری چشم انتظارم تاجیکستانم 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 اگر خاکم و اگر افلاک گردی تو می باشم چی میند گر و پای سجده آرم تاجیکستانم با تو پیوندی من تا جاویدان سرسبز خواهد بود چونه رویت گیاهت بر دیارم تاجیکستانم با تو پیوندی من تا جاویدان سرسبز خواهد بود چونه رویت گیاهت بر دیارم تاجیکستانم با جز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم من تقای و مهرانگیز خواننده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنقره می باشم. در مکتب موسیقی در صنف 4 تحصیل می نمایم. من از خردسالی بسیارتر می خواستم که در این آزمون پروین شرکت ورزم و بسیارتر من این جاده را دوست می داشتم و می خواستم که بسیارتر در چرابینی ها شرکت ورزم. من تشکری به اندازه می نمایم به کارمندان تلویزیونی بهارستان که این آزمون را تشکیل نمودند و به ما کودکان و نوجوانان بسیارتر امکانیت های زیاد فراهم آوردند. امروز من با سرودی امیرجانی صبوری آمدم و بسیارتر تیاری های زیاد دیدم. باوری دارم که از دور دوم به دور سوم را خط می یابم. خوش آمدید به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. چی گفتنی ها داره؟ من بسیارتر میخواستم که در این آزمون شرکت ورزم و زودتر میخوام که به صحنه برایم. خب چه خیلی که میدونیم اعضای حکمان الکی آماده هستند که شما رو مهارت شما رو تماشا کنند و شما میگویید که با کدام مهارت و با کدام تیاری جدی به دور دوم آمده اید. من با سرودی امیرجانی صبوری که باز نگاره خالوه هم این سرود را میخواند من با تیاری جدی آمدم و میخوام که این سرود را پیشکشی داوران نمایم. خب به شما موفقیت. میدونم که یکم به صحنه شما میبرید و امیدوارم که در دل ترس ندارید. البته راست میگویی تمنا جان. خب خوش آمدید. رحمت. من تقای و مهرانگیز خواننده صنف 4 مکتب موسیقی رقم 1 ناحیه دنقره می باشم.
کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسد پنجه خمیازران از دار میترسد شه سوار از جاده هموار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد صوتها بیشکست و دردی شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو برگذشت آشنا ناآشنا شد تا بلی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگی کلبه‌ای ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسد غنچه های تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه دیدار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد شه سوار از جاده هموار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد چشمه ها خشکید و دریا خستگی عالم گرفت آسمان افسانه ما را به دستی کم گرفت جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی باز تا کاروانی رفته
دادری جان خیلی هم آوازت خیلی هم خوب است. البته من متخصص آواز نیستم ولی در هر صورت یعنی که شناس هستم با اون نازکی های وکال و آوازت خیلی خوب است و فکر میکنم که یک کمی کمتر مهنت کردی برای که در دو سه جای آوازخوانیت فالش حس کرده شد ولی خیلی هم صحنه زیب هستی، خیلی هم چهره زیبای تاجیکانه داری و خیلی هم سرود خوب رو آماده کردی. ولی من میخواستم یک سوال چیم برای چی وقتی خواندن تو مثلا پایان نگاه میکنی؟ تصور کنی که شما رو از تلویزیون در یک کادر کلان نشان میتین ولی شما نه با کامera نه با ولی پایان نگاه میکنی که این از روی چون هم اتیکای صحنوی یک کمی وای هست باید که با چشم ماهان یا با چشم با کامera باید نگاه کرده میخوندی خیلی خوب میشد و فکر میکنم که البته این یک پرابلم اونقدر زیادم نیست این را حل کردم میشود با استادانت مصلحت میکنی و در هر صورت تبریکت میگویم دادری جان خیلی خوب برآمد کردی و با خواهر جانم مهرانگیز جان بسیار هم زیبا هستی بسیار هم صحنه زیب هستی و این لباسی که آماده کردی واقعا هم خیلی هم زیبنده هست و اون آرایش تاجیکانه و اون موی زیبای تاجیکانه و اون سیمای تاجیکانه تون هماهنگ بود با اون سرود. آوازت هم خیلی هم آواز خوب است. استادانت خیلی هم خوب کار کردن ولی بودند یک لحظه های کوچکی که یک کمی در گردش آواز یک کمی از نوتا به فکرم پایان آمد یا بلند شد یک کمی کمک ولی این مهم نیست یعنی که اونقدر مشکلی زیاد نیست. در هر صورت تشکر میگم به هر دویتان خیلی هم زیبا هست خیلی هم برایم پسند آمد. مهرانگیز یعنی شما در صنف 4 مکتب موسیقی میخونید در کدام ژانر شما بسیارتر سرود میخونید؟ من بسیارتر در ژانر فلک و استرادا. میشود یگان استرادا داری یگان چیزی تیار؟ البته فلک سرودی فلک. مرحمت. ای وطن در جسمی من جانی منی هدیه بر میلرزی از دانی منی با همه فرزندهای جا فدا هی زیبی هر یک شعر و داستانی منی ای وطن جانی منی جانی منی ای وطن جانی منی جانی منی ای وطن من از برای جان فدا سازم کم است هر گیاهی دشت و رایت بجانم مرهم است رودهای در شتابم از میانی کوسار آبهای چشم سارت همچون آبی زمزم است ای وطن جانی منی جانی منی ای وطن جانی منی جانی منی. تشکر. میر سعید مرحمت شما. ای فلک داد از جفایش در چی عالم کرده ای راست بودم چون الیف مانندی دالم کرده ای جوانه آخرین گردون زدی سنگی ملامت بر سرمه زری پایی به شوران پایمالم کرده ای زری پایی به شوران
حالم کرده ای یوری. تشکر زیاد. آفرین بهترین. خب بسیارم خوب اجرایش بود در هر دویتون، در هر دو اشتراکچی. اون نازکی هایی که حس کردن صحنه زیادتر دیده شد. من میخواستم مهرانگیز رو در دور سیوم ببینم با یک تیاری خوب. خب همین است. هر دوتون تبریک میکنم. بسیار بهترین سرود تاجیکستان خوندی. کمترک ارادی من نه وقتی که وطن وصل میکنه دادم باید چقدر تاجیکستان جانی منی خانی منی مثال همینه آزادتر چقدر با تاثیر باید اجرا کنی. آوازت آوازی خوب، آوازی گنده نیست. کم ترک از لحاظی همون با زبانی موسیقی بگیم تنل نیست خواندگیتون باید با یارشه با آواز خودتون باشد. همون تنل نیست. من فکر میکنم که کمتر همون تنل نیست بود که کمتر وقتی خواندن با سرود یکم خواندن در میرسای جون حس کرده میشید که آواز پایان هم کم کم کاسته بود، کم نمیرسید. بالاش هم با آهنگ جور نبود کمی. خیلی این چیزی اصلاح شونده است. آینده با در پیش است. واسه شما جوانین ولی صحنه‌ها در پیش هستند. مهرانگیز باشد. بسیار سرود آزاد خواندی. انتخابی فکر میکنم باید یک سرودایی که شما باید انتخاب کنید در این کنکورس باید اون سرودو مضموناً با سن و سال با همه چیزی یک وای باشد، نوتر باشد، یک چیزایی که باشد بگذار همون سرودی مشهور نباشدم فرق ندارد. اینجا اساس آواز. بعد این سرودی که شما وزیر خوندید اینا بسیار در درجه بلند نگاره خواندگی است. میفهمی؟ بعد بسیار آدم در خجالت میموند که این سرود در چه خیال این با درجه بلند خواندگی است این دختره. لیکن خیلی اینجا اکن آزمون است. برای همین ما هر شما را خوش آمدی میگویم و هر دوتون روی سفید میگویم. انا اکن که آزمون کی هست خیال میکنم یا فکر میکنم که انا بانو مهرانگیز با تب با خوش خیلی در آینده کو بینیم در دوری دیگر تیاریتون رو نقض بینید. با اکنون اونجا بسیار جدی است، بسیار جدی است. برای همین ما برای شما آواز میدیم. با پیش مهرانگیز тағоева нағз сароиди манба маъқул шуд. мирсаид қаюмов манба маъқул шудед шумо. лекин якта эрод вақте ки мехонед фақат шиматонам мебардоред ё чи ҳамин ки омадед дар саҳна биромадед тайёритона бинеда пеш аз баромадан тайёритона нағз бинед. лекин манба авози мирсаид маъқул шуд. ман авозама ба мирсаид метиҳам. муборак шавад. ҳамин эродои ҳакамон ба гӯш андозен. даври сеюм ба тайёритона нағзтар бинен. раҳмат. ман оғоз мекунам аз эродҳо. ин озмун аст. мо дар мактаб нестем ки мо аз шумо экзамен гирем ё ин ки имтиҳон гирем. ин озмун аст. аз ҳамин сабаб ман гуфтани ҳастам ки озмун талаботҳои худро дорад ва шумо як корро накардед. барои ин озмун сурудҳои мувофиқро интихоб накардед. ягон суруд на аз меҳрангез на аз мирсаид фикр дорам ки ба талаботи озмун яъне ки ҷавобгӯ нест. на танал нест, на дигараш. аз ҳар дуятон. ин фикри ман аст. фикре ки дар ҳақиқат шуморо мекушод агар ки шумо ягон сурудҳои хубтар интихоб мекардед. ин як.
дуюм мирсаид дар ҳақиқат дар даври аввал ба ман бениҳоят сароиданатон бениҳоят писанд омадагӣ буд ва имрӯзам мегӯям ки ганда набуд, бад набуд, хуб буд. Ба ман имрӯзаашам писанд омад ва дар ҳақиқат аз меҳрангезам гӯем ки як тембри ширин дорад. лекин аз сабабе ки ман аллакай гуфтам ки сурудотон мувофиқ набуд, барои ман ин на он қадар осон аст интихоб кардан байни ҳардуи шумо. Дар умум мирсаид сароиданаш беҳтар буд. лек ман овози худро ба мирсаид медиҳам. лек ҳозир мебинам ки азбаски ду ба ду шудем, ду нафар ба мирсаид овоз дод, ду нафар ба меҳрангез, ин гӯем ки 50-50 шуд. Ман як пешниҳод дорам барои ҳамаи ҳакамон ки ҳамин ҳардуи ҳамин иштирокчиён ба даври се гузаронем, лек бо як гӯем ки шарт, ки пеш аз даври се ҳардуи инҳо дар назди мо, ман дар ҳамин ҷо ҳастам ҳар рӯз, дар назди мо аллакай шумо суруди тайёр, номери тайёр қатӣ. Дар даври се талаботҳо дигар мешаванд. Дар даври се аллакай бо номери тайёр мебиёед шумо. мо пеш аз даври се мебинем кадоми шумо номератон хубтар. Дар ҳамон ҷо мо аллакай гап мезанем ки ё ҳардуятон баромад мекунед ё ин ки кадоме аз шумо. Хуб, розӣ ҳастед? ба ҳардуятон ташаккур. Дар даври се, пеш аз даври се бо ҳам вомехӯрем. Саломат бошед. меҳрангез, вақте ки ман ба саҳна баромадам, чунон ҳаяҷоне доштам ки дуюм байдамро қариб хонда наметавонистам. Ту чӣ ҳиссиёт доштӣ? албатта ман ҳам мирсаид ҳаяҷон доштам ва бисёртар доварон ҳам хуб буданд. аз баҳои доварон розӣ ҳастед? албатта розӣ ҳастам. мо бояд ба даври сеюм ҷиддитар тайёрӣ бинем, чунки даври сеюм даври сахт ва мушкил мебошад. чун анъана пас аз баромади иштирокчиёни жанри вокал, навозандагон маҳорати худро пешниҳоди ҳайати ҳакамон мегардонанд. иштирокчиёни ин жанр асбобҳои мусиқияшонро ҷур карданд ва омодаанд барои баромад. саҳнаи Парвин дар ихтиёри онҳост. ман ёров муҳаммад аз шаҳри душанбе дар муассисаи давлатии мактаби интернати миёнаи махсус санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирзалло Атоев таҳсил менамоям. аз хурдсолӣ ман ба шавқу рағбати зиёд ба мусиқӣ доштам ва дар синни 9-солагиам падарам маро ба муассисаи давлатии мактаби интернати миёнаи махсус санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирзалло Атоев дохил карданд, ки аз ҳамон вақт ман бо устодам ҳомидов Шарифҷон бо мусиқиҳои гуногуни жанри шашмақом шинос шуда, ба ҳар гуна озмунҳо тайёрӣ дида ғолиби ҷои аввал гаштам. ва мехоҳам ташаккури зиёд гӯям ба кормандони телевизиони Баҳористон, ки онҳо барои мо наврасон ва ҷавонон озмунҳои зиёде баргузор мегардонанд, ки дар ин озмунҳо мо наврасон ҳунари худро нишон дода метавонем. ман ин рӯз бо тайёрии ҷиддӣ омада мехоҳам ки аз даври дуюм гузашта ба даври сеюм рохат гирам. ва имрӯз дар даври дуюми озмуни Парвин бо мусиқии навои най оҳанги Ҷумъахони Бобоҷон омадам. аввалан салому дуруди бепоёни худамро ба доварони азиз мерасонам ва
من یوروف محمد خواننده صنف دهم در مؤسسه دولتی مکتب اینترنت میانه مخصوص صنعت جمهوری به نام ملت طیف تحصیل می‌نمایم. امروز با موسیقی نوای نای آهنگی جمعخان باباجان آمدم. من فرزاده رحمتشاه از شهر کلاه میباشم. من امسال دانشجوی کنسرواتوری ملی در کورس یکم تحصیل میکنم. خیلی با تیاری جدی آمدم و از خودم باور دارم که به دور سیوم رو ختم مییابم. سلام علیکم رحمت شاه، خوش آمدید به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. سلام علیکم. خوب میگفتید که در دور دوم چگونه احساسات دارید؟ کم مکک در دل عروس هست. این میگذره وقتی بسانه برای این همشون میگذره. سلام به پونی خدا با دواران میرسونم. من فرزاده رحمتشاه دانشجوی کورس یک کنسرواتوری ملی میباشم. امروز من یک نظم خلقی اجرا میکنم.
شما را خوش آمده میگم در اینجا. محمد قطی سر کردیم نکی رحمتشو کنی پیش برو. انا کنسرواتوری در کدوم وایده میخونی؟ کدوم کافدرا ده؟ شعبه مطربان عنوی. عنوی ده میخونی؟ بله. استادت کیه؟ رجب نسیم جان. نسیم جان. در مکتب موسیقی خوندگی؟ بله. در مومینو بود؟ در شهر کلاه.
در شهر کلوب آموزشگاه موسیقی خواندی آموزشگاه بله کی بود معلمت؟ جورقل فیلهان اثرهای ای کمپوزیتورهای تاجیک ای کمپوزیتورهای مشهور دنیا و یکم چیز این چیزو مینوازی درک داری امین اثر منوازم اثر چی میسو سری لولا بغیر اثر لولا یکم اثری کی چی در چهارم کرسی تمام کردی آموزشگاه کلوب چی نوختی در وقتی گوس اگزمینی آخران نوختگی اثری کلونی نوختگی کلون حجم اثری بدخشان بود کمپوزیتور ای باستاکورو یکم چی نوختی حاضر چی در کنسرواتوریا حاضر کدام اثر رو نوختی سی از این اثرهای شهنازه یا دیگه اثر ای شهنازه خیلی نواز کنی که یک چیزی همون شهنازه را گفته گیره نواز آهنگ کیه شهنازه؟ این نصر نو استاد دودگه حالا تیار نکردیم آهنگ کیه گفته دودگه؟ آهنگی کنی نواز؟ اگه اثر دیگر نوازه میشه من نواز یک اثر دیگه چی نم داره اثرت؟ سری لولا سری لولا؟ بله شکر محمد کنی پیش درو در توجه من میدونم که در مکتب موسیقی به نام میراتلا عطایف میخونی صنف چند؟ 10 امسال صنف 10 این سال دیگه تمام کننده بسیارتر موسیقی کلاسیکه میخونی اثرها چیز اثرهای کمپوزیتورها چی مینوازی؟ از بس که من در شعبه عنعنوی من با داینامیت اثرهای وی نمیتونم مینوس ده من اون دفعه برای که بسیار ناز نوختیم من آگاه کردم که بسیار آواز خوب داری تکنیکای بسیار به همین سن و سال در تکنیکات خوب است لیکن باید مطرب باید همه طرفه موسیقی وقتی که عنعنوی میخونم گفته اگر دیگه اثرهای جهانی ننوازی پیشروی آدم کم میشود فقط در یک جا ایستاده مینوازی حتما من اون دفعه گفته بودم که از کمپوزیتورو اون فرق ندارد که تو عنعنوی میخونی تو در مکتبی به نام میراتلا عطایف یا خود میراتلا عطایف نامش این شما باید با نوتا چیزای بهترین رو که در باره نای از خود میراتلا عطایف خودی فتوح نایف همین تمامی کمپوزیتور ما یا که شرف الدین سیف الدین همین آهنگایی که در مخصوص برای نای نوشته شده است در نوتا گرفته شده است در بیبلیوتک‌های ما مکتب‌ها هست کنی یک اثری تکنیکی نواز تکنیکی یک اثری که تکنیکی باشه بگذار خیلی یا که نواز خیلی مایلش شما وزیر میگوید که من عنعنوی میخونم کنی از کلاسیکی یکم چیز نواز چون لیروقا میتونی نواخته نه تصنیف بزرگ خیلی تصنیف بزرگ نواز
лекин ман дар он дафъае ки навохта будим ман огаҳ карда будам ин конкурси анангмандакам нест тамоми дунё ин конкурса мебинад тамоми тоҷикистон не тамоми дунё маҳвора қатъи тамошо мекунад барои ҳамин шумо бояд як ҳамин фақат як равияи халқида қапида рафтан лозим нест бояд шумо ҳаракат кунед бисёр овози раҳматшоам як садои хуби вай дорад лекин ин маъноро надорад ки шумо бояд ҳамин фақат як чизои халқиро навохта шумо бояд ҳатман чизои техникӣ чизои асарҳои бастакорои ҷаҳониро навозед ҳар як асарҳои беҳтарин асарҳо барои асаракҳои хурдакам аст чизое ки барои ҳамин махсус аз флейта ба най гирифта шудааст ҳозир ман боз як бор дигар ҳамун аз ҳисоби ҳарди шумо мебинам ки хай тайёритун астар ба ҳар ҳол муҳаммад лекин ман қонеъ нест оянда агар ҳамин хел бошад ман муаллиматам мешиносам иродама бо муаллиматам мегӯям барои ҳамин бояд чизои техникӣ асарҳои ҷаҳонӣ ҳатман шумо дар оянда дар тури сеюм бояд як асарҳои беҳтарин дунёвиро бояд шумо пешниҳод кунед ки ҳакамон овози ман ҳозир овозама барои ту медиҳам барои пеш лекин ҳатман бояд шумо тайёриятонро нағз бинед чизои техникиҳои беҳтаринро навозед мақома нағз навохтед ман овозама ба муҳаммадҷон медиҳам раҳматшову муҳаммад ҳар дутон ба як ирод шумо консерватория ба мехонед шумо мактаби мусиқӣ ба мехонед артистизм нест як чеҳратона кушоетон бачаҳо як асарҳое ки дилписанд менавозен лекин чеҳротонам хел мегӯй ки ҳозир гирья мекунен барои ҳамун ана мешудааст ку ман авозама ба раҳматшо метиҳам ташаккури зиёд ба ҳардуи шумо раҳматшо ва муҳаммад ростӣ бисёрам ташаккури зиёд мегӯям ки имрӯз наврасон ба як чӣ гӯям як асбобе ки воқеан ҳам навохтанаш осон нест ва ташаккур мегӯям ба устодон ба падару модаратон ки масалан шуморо водор кардан ё ин ки хоҳиши шумо ҳаст ташаккур мегӯям ки майли доред ба навохтани чунин асбоби миллӣ воқеан ҳам хело ҳам овози хуш дорад ва бисёр устодон оҳангсозони машҳури мо махсус барои най мусиқӣ навишта буданд вале мутаассифона рости гап инҷо фикро ма гуфтанд ҳарду устодон мутаассифона ман мехостам як чизе бишнавам масалан ин мусиқиҳое ки навохтед мо солҳои сол шунидагӣ ҳастем оҳангҳои беҳтаринанд вале имрӯз барои озмун бояд барои чи озмун масалан бубинед дар шабакаҳои дигар хоҳ барои наврасон бошад хоҳ барои калонсолон бошад яъне ки ҳамун иштирокчиҳо як чизи нав ё як чизи кӯҳнара гирифта яъне ки ба шакли нав пешниҳод мекунанд яъне ки мо маҳорати нави ин ё он иштирокчия бояд бубинем аз ин лиҳоз мутаассифона дар ҳардуи шумо ин чизро ҳис накардем хуб як оҳанге ки мӯътадил навохтед ва хеле хубам навохтед ва он чизе ки инҷа қайд кардан бахусус аз мо зиёдтар медонад нозукиҳои навохтани ин асбобро вале бояд ҳаминро дарк кунед додарои азиз ки модоме ки вақте ки ба озмун мебиёем ин ягон консерти бачагона нест ин ягон чӣ гӯем ягон маҳфили хурде нест шуморо аз тамоми ҷаҳон тамошо мекунанд пеш аз оне ки шумо бояд ба ин саҳна ворид шавед яъне дарк кунед ки телевизиони ин шоу барномаи Парвин мухлисонаш то амрикову шарқ ҳастанд нигоҳ мекунанд ва баҳо метиҳанд
و کنسرواتوری ملی میخونم. ببینش حتی نامش هم ملی و یک مثل که اینجا معلمه گفتن، مثلا من که هنرمند هستم بیشتر بها میتیم به آزادی صحنه، حس کردن صحنه، زیبایی صحنه، آزاد بودن، به کمپلکس، یعنی که به یگان و هیجان، این چیزا به بیشتر من بها میتیم. از این خاطر یعنی که اسباب اونقدر خوب حس نکردید، آزاد نبودید. گرچنده که مثلا من نگاه کردم از بالا به پایان نگاه کردم، گرچنده که محمد با پایش هم یعنی که مثل که یاردم میکرد، یعنی که این معنی اون داره که یک کمی وارد هست زیادتر. ولی رحمتشاه دادری جان خیلی خوب نواختی و چهره زیبا داری و گویا که تو رو مجبور کردن حاضر این صحنه آوردن. به همین خاطر من آوازم رو به محمد میدم. خب با هر دویتون تشکر. اینجا ایرادها بسیار بودن، من یگان ایراد نمیگیرم، همش عالی بود. تشکر. آواز من برای محمد. سلامت باشید. راه افتاده نشوه رحمتشاه. آزمون ها در پیشند. مثلا من در آزمون تاجیکستان تنظیمان اشتراک کرده ولی سزاوار جای اول نگشتم و امروز در آزمون پروین غالب دور دوم شدم. حالا آزمون ها در پیشند و تو میتوانی در پروین غالب نگشته باشم، در دیگر آزمون ها شاید غالب میگردی. در آزمون غالب شدن مهم نیست، این اشتراک کردن است و من راه افتاده نیستم، برای که در پیش آزمون های زیاد هستم، میتوانم که در آن آزمون های اشتراک کنم و جای سزاوار را به دست آورم. محمد جان من تو برار میخواهم، تو در صحنه خیلی خوب برآمد کردی. با پیش تشکر زیاد رحمتشاه جان. تو هم نیز خوش رو تیاری بین و در دیگر آزمون ها جای اول را اشغال کن. баромади иштирокчиён дар жанрҳои вокал ва навозиш ба охир расид. раққосаҳои наврас то ин дам бесаброна интизори ҳунарнамоии худ буданд. акнун имкони онҳо низ фаро расид. дар охир шоҳид хоҳем шуд ки ба даври дигар кӣ роҳ хат мегирад. من از خالا 11 ساله هستم. طول 1 سال شد که در انسمبل بچگانه لاله تمرین رقص میکنم. استاد من فیروزه جورایوا میباشد. او با من خیلی سختگیر و مهربان میباشد. من بسیار در آزمون‌های نهایوی و مکتبی اشتراک کردم. من اولین بار در آینه نیوگون آزمون پروین را تماشا کردم و شوق من در این آزمون بسیارتر شد. در دور یکم رقصی کرنه را اجرا کردم و در دور دوم میخواهم رقصی قاشق را به تماشابینان آزمون پروین پیشنهاد نمایم. به اعضای اکما و اشتراکچیان دور دوم آزمون پروین میرسانم. من علیزه خالا و 11 ساله خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 ناحیه شامنصور شهر دوشنبه تحصیل میکنم. حالا من میخواهم به شما رقصی قاشق را به خاطر گرامی داشت استاد رقص شادروان جمیله اخوناوا پیشنهاد نمایم.
ман ҳотамова нозанин аз ноҳияи муъминобод ҳастам. тӯли 2 сол мешавад ки дар мактаби бачагонаи санъати ноҳияи муъминобод таҳсил мекунам. дар даври якум соҳиби 30 хол гардида будам ва инак дар дуюм рохат гирифтам. ман имрӯз мехоҳам ки рақси худро пешкаши ҳамаи тамошобинон гардонам. نازنین خوش آمدید به دور دوم شو برنامه آزمونی پروین. تشکر زیاد. خوب نازنین میگفتید که چه گفتنی ها دارید، یعنی الکی نوبت شما میشود، شما در دلتون ترس، هیجان، درباره حسیاتتون به ما معلومات میدادید. من کم هیجان دارم که به صحنه میبرایم. خوب چطوری بودید در دور اول شما به نهایت زیبا رقصیده بودید، اعضای حکمان گفته بودند و میگفتید که امروز کدام رقص را اجرا می‌نمایید؟ من امروز رقص ملی را پیشکشی اعضای حکمان می‌نمایم. خوب تشکر زیاد. معلوم است که شما کمتر هیجان دارید ولی هیجانتون را گم کنید و خوب برآمد کنید. به شما موفقیت. تشکر زیاد. من ҳотамова нозанин хонандаи мактаби бачагонаи санъати ноҳияи муъминобод ҳастам.
Ayakıma koyun zengini, yarım uzaklap gitse çıkıp ay liman izine. ташаккур ба ҳар дуи иштирокчӣ нозанину азиза. азиза, ту дар кадом ансамбл машқ мекунӣ? дар ансамбли бачагонаи лола ман машқ мекунам. устоди рақсат кӣ? устодони ман Саидали Гадоев ва Фирӯза Ҷураева мебошанд. азизаҷон, вақте ки ту рақс кардӣ, якум рақса рақси хатлония,
рақси қошуқ. Қошуқ аз дастат парид. ҳеҷ гап не. ҳамин бояд рақоса нишон натиҳад ки ягон хатогӣ рӯ дод. фаҳмидӣ азизаҷон? ҳеҷ гап не. нағз ҳаракатот хеле хуб буд. нозанин хотамова, номат нозанин, рӯят нозанин, рақсоят нозанин. офарин, офарин. лекин нозанинҷон, ту бояд бештар машқ кунӣ. аз ту ман дист додем ки рақосаи хеле хуб мебирод. барои ҳамон агар имконият бошад, нозанин, ман ту кати бояд кор кунам, лекин нисбат ба барномаи пеш шумо ҳар дуетон беҳтар рақсиден. ман мехоҳам ҳар дуи шумоя дар даври сеюм бинам. ҳар дуи шумоя. офарин. ташаккури зиёд. манзурахон гуфтан, ана азиза гарчанде ки дар ансамбли овозадори лола муаллимои хуб доранд. ман нозанин давраи пеш расм кардагӣ буд. муаллимат ки буд, хоҳиш карда будам ки агар илоҷат бошад падарата зора кун, гуфта будам ки ба шаҳр биёӣ, ба ягон мактаби хореографӣ ё пеши муаллима биёӣ. бисёр оянда дурахшон аст, агар ки ба сар ки ҳамин равия қати рафтан гирӣ. вақат ҳамин чӣ қадар бояд ҳамин меҳнат кунӣ. аз ту як духтара ки бисёр ба фикри ман ояндаи тоҷикистон малика мешавӣ иншоалло. ва пеш ман барои ҳам барои ту вай мекунам, баҳо метиҳам, ҳам овозама ба азизам ҳамчун муаллима мехоҳам ки дар даври сеюм ҳарди шумо акун нишон диҳед худатона ки шумо бояд зуд рақс кунед. мусиқиҳои баъд мусиқиҳои нағза интихоб кардаӣ, мусиқиҳои ба таъби худат, ба мимикаҳои бисёр зебо дорӣ. ба пеш. якта эрод. нозанин, куртаи якум чакан буд, куртаи дуюматам чакан. лекин тоқид не дар ин курта, не дар вай курта мувофиқ наомад. ҳамина ба назар гир. хоб, куртаотон ҷудоям хушрӯ, ҳар дуятонам хушрӯ ба зеб. қомататона рост кунеду ба пеш. саҳна аз шумо. хоб, жанри рақс яке аз жанрҳои зебои санъат аст ва чӣ мегӯям, дар ин жанр бояд бошӣ ё набошӣ, байн надорад ин жанр. аз ин хусус ман дида истодам ки ҳам азиза ва ҳам нозанин хеле ҳам бо тайёрии хуб омаданд. албатта як каме камбудиҳо доштанд, вале ин камбудиҳое ҳастанд ки ҳалшаванда ҳастанд ва он қадар камбудиҳои калон ҳам нестанд, бузург ҳам нестанд. ва фикр мекунам ки ба ман масалан ҳозир дар бораи азиза гап занам, озодии азиза бисёр маъқул шуд, чун шояд аз он сабабе ки дар ансамбли бачагонаи лола ҳаст. яъне ман дар назар дорам, манзурам ин аст ки вақте ки барои муаррифӣ кардани худаш он қадар озод буд, табассум дошт, яъне саҳнаро ҳис кард ки ин хеле муҳим аст барои новобаста аз оне ки ин ҳофиз аст, раққос аст ё мутриб ҳаст, яъне ҳис кардани саҳна, озодӣ, ин хело ҳам муҳим аст. аз ин хотир азиза нисбати нозанинҷон бачам камакак озодтар буд. ва нозанин рақси хеле ҷолиб буд. ва аҷоиби кор дар ин аст ки масалан чизе ки як чӣ гӯям, як нозукие ки ту доштӣ дар азиза набуд ва як нозукие ки дар рақс азиза дошт дар ту набуд. яъне ки шумо гӯё ки баробар ҳастед, мисли ки чӣ хел фаҳмонам,
خیلی هم خوب رقصیدید. یعنی گردش ها، نگاه ها و مثلا در نازنین کمک تکنیکش خوبتر بود بعضی جاها. مثلا اکنون استادی رقص است اینجا. تکنیک شاید من نادرست گفته استادم، تکنیک نه، تکنیک نیست، میمیکا معذرت میخوام من نادرست گفتم. یعنی هست چیزایی که تو داری این ندارد، این دارد تو نداری، ولی در هر صورت رقصای خیلی هم جالب هست. آفرین به شما، آفرین به استادان شما. از این خاطر خواهرکای دوستروی من آفرین، هر دویتان خیلی هم زیبا هستید. آوازم را به هر دوی شما میدهم. من چی گفتنی دارم؟ من به هر دویتون تشکر میگویم، با پدر و مادرتون، با استادتون تشکر میگویم. البته که ایرادها هست، لیکن در آن دمی که اینقدر تبسمی زیبا دارید، ایرادهای هم گفتی گفها نمیخوای گفتن. لیکن یک چیز رو قید کردنی هستم که در دور 3 اگر که گذاشتید، در دور 3 شما کمتر کمکی استاد زیادتر لازم به شما و باید که شما نامری تیار قطعی اوید. یعنی که یک چیزی نوآوری قطعی اوید که از میانی بسیاری گویم که هنرمندان شما جداگانه تابید. من در حقیقت هر دوی شما به من پسند آمدید. خب فکر دارم که خطاگیاتون استادان گپ زدن، اصلاح میکنید. الکی استادهای خودتان میفهمند و اینها رو اصلاح میکنند و من به هر دوی شما آواز میدهم تا بازدید در دور 3. لیک کوشش کنید. ما امروز خرسند هستیم که هر دوی ما به دور 3 رخصت گرفتیم. ما وعده میدهیم که در دور 3 جدیدتر و خوبتر تیاری میبینیم. پروین، معرفگری استعدادهای نوین. پروین، دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن، وطن روشن به مثل پروین. پروین، دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن، وطن روشن به مثل پروین. شود رنگین، مایم آینده سازی وطن، وطن روشن به مثل پروین. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره، وطن ترانه خوانی ما، وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره، وطن ترانه خوانی ما. پروین، دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن، وطن روشن به مثل پروین. پروین، دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن، وطن روشن به مثل پروین. این بود
بود دور دومی نمایشی دومی شو برنامه آزمونی پروین. اشتراکچیانی که بعد دور نهایی گذاشتن آنها را رقابت جدی در پیش انتظار هستند. این بود شو برنامه آزمونی پروین که به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود. تا بازدید.